Dear Mr. Lonely. 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 Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikambiyag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinagan nga Ella. Iti San Mateo, Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Impagarup ko idi ati ayat anang ted kanyak iti nalaos aragsak ket agtultuloy ngamjak ni namnama anagameran gayam iti panagtuok. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Ella. Dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Oh, apay akaslasan ka makaid na, Ella? Kas na jak kabaulan ti agnaon diti balayo, Rolly. Gapo ka di kini mama. Anya ka di man ti naramid na. Saan nakakayat ni mamang aparagan ka? Anya? Si ka lang tagpampanunot iti kasta, Ella. Apay, bulag ka ka di? Anya ti kayat mo asawan? Manipod idi nagnaon dati ti balayo. Nariknak asaan nakakayat ni mamam. Ala, paspasin siya amlatan ni mama. Ang ingat ka ano? Laglagi pam ko ma. Agad adal tapay laeng. Pagyamanan tapay kidi Tan ni mama timang susustento kada tayo. Agraman ti anak ta. Sa bagay, day tama ti kanayon ko apang panunutan, Rolly. Tita, mangan tayon. Sanak pa'y amangan. Ngam tita, nagpaluto kayo itay Jak kayat ti si daon ngayon lutom. Nakatamtam na tita. Adda ka di parikot mo. Umuna kayo latan amangan. Ado pa'y ti school works nga arabida. Sige nga ro tita, umuna kamin amangan. Sige, agbusog kayo. Kat ibusay nyo ti inlutom. Tadyak tumit lang maipaunag. Ala, mangan tayo kit din. Nusan na kayat ni Sunya ti mangan. Di na pa'y kanong kaya timangan, tito. Bayan nyo latan, no di na kayat. Simbruman nga tanah. Wan papa. Aduman nga minan ti aramidan na. Ano yung matan ti maestra? Adulat ta ti aramidan dang oray dadan iti balay. Wen, amok daytan. Narwama kon. Ella, apay adi ka pa'y lamangan. Anda pa'y klase mita. Kwa tito. Owan. Ada klase mingat padpada ka ni Ronnie. Uray siya kung ti agbantay iti anak yo. Agyaman kami papa. Tanagagit kayong agbantay iti apuyo. Lagid di awan trabaho. Kat, igaadyo ti agadal. Tapno makaturpos kayo. Ay na! Ella, apay akas la Biyernes Santo tarupa. Ay, jak man amo, Lino. Oy na! Lina ko na matin Ang tika din na alas makatugangan manen. Wan nga rod. Di na kaya tilinuto kasi daan. Iso asaan anangan. Oy na! Madadaala ang ti beauty, no day tati pampanunutem. Ay, makapasakit mat ngamin itirik na. Ala, mapantakit din nagmerienda. Break time mat dagiti ubing. Kwa, saan na ka mapisin? Ay na, mapantakit din. Saan mo una nga i-focus ti atensyon mo, ay ti parikot mo? Ay, jak maliklikan day ta, friend. Ay na, laglagi pam kuma. Practice teacher tayo itan. Kalpasan dito a semester, graduate tayon. Day ta nga rod. Makumikom tayo akanayon. Sakit. Maigid-giddan pa dagito'y aparikot mo Ay no, ala. Basit langin nga anos, Ella. Basit langin. Agburburak at talaga tintarak, Lucio. No apay ngamin akinayat ni Rolly day chay nga Ella. Agkalma ka kumalaeng. Yaga ka di aya. Agpay sumat. Nakabasbasit a babae. No anya launay ti kinayat na. Saan anasaya ati pananguyaw mo kan na Ella? Agpay sumat.
Dila ka nakapili mo't iti sabhalin di anak ta. Adda ditan. Adda anda payin iti anak. Isungaklo namon. Ay na, jakla amon asawan no mapasamak ti kasta. Aga semet aya, tabinan ni itan na adagos ni Rolly. Tinagguwapo nga anak ta. Ala, gusto da itan, Sonia. Amang ano sumangpet da kat mangagda ka. Ay oray pay, tagpay sumat. Garang ganjang kit di aday di a babae. Agasam, nagbasit a babae. Idin to tanagtayag ti anak ta. Ay, dila ka nakapilin iti sabali. Saan mo't amarokod ti ayat? Gapu iti hayt ti tao? Ay aguli magkalusyo. Awan ti amom. Kasta tinagsaritaan da mamakan papam, Rolly. Mapana ko maidya kusina tap na agluto. Ngam nang ko nga agsarsarita da. Nagmadia talaga ti panagsasaon ni Tita Sonia kanyak. Ala, paspasensya mo ni Mama, Ella. Iparwar mo latan iti may sa alapayag mo, dagiti mangmangag mo. Nagsakit ti panagsasaon. Di na kayat para kan ka. Maklon na kan tumatlaeng. Diya ka mo na mapasamak pa'y dayta. Mapasamak to. Ngam talo atawanan nga data diti balayo. Ngam kastalata ni mamam. Nayon ang pa'y ti panagananos mo, Ella. Ipagpagapuklaan ka na kayo iti anak ta, Rolly. Agyaman ak, Ella. Dayta agalad mo ti kayat ko. Man nakaawat ka talaga. Iso asa anak anag bigdot, anang pilikan ka. Mama, sa dino ti papananta. Itulad ka iti balay mi, anak ko. Apay, Mama. Ninanang ko pa'y laang ti agbantay kan ka. Diyak kayat, Mama. Diyak kayat ti mayadayukon ka. Saan ka ko mga agsangit, Hari? Mapan kan tumot laalaan inton Sabado. Adaw brada lolom ita. Iso asaan na ka mabantayan. Mama. Sana balita na singpat ni Lolam ijay. Kan umayda kan to sukunan inton Sabado. Saan anauyong akas ka ni Lola Sonia? Wan, saan anauyong? Ison ti mga awil kan ka, ha? Sige, Mama. Basta may nagtusukunan na dagos, ah. Nagpigsa ti Tudo, Ella. Hanggang intulod mo latta ti anak mo. Kasapulan nanang. Taada klasik inton madamdama. Ay, unay matikastan abiyag mo ita, anak ko. Saan dak ko man asermonan, nanang? Ado ti parikot ko ita. Saan mo't? No nakalpas ka kuma iti panagadal mo, adi ka naadaan iti anak ka dagos. Saan kuma akas to tirigat mo ita? Wan nga rod, nanang. Agbabawi ako ng andaditan. Ala, di ka agdanag. Jak baybayan ti apo ko. Agyaman na, nanang. Noawan kayo. Jak laamon. Amang ano nagsardeng at iti panagadal ko. Jak kayat nga agsardeng ka nga agadal. Nasken amakalupas ka. Iti kasta. Saan nga agnanayon at agtagibasitan na ka ti ina ni Rolly. Wan, nanang. Nalabos ti pa nagsasauna kanya. Oh, anday tali na. Naikabil kon ti Diyos iti basom. Thanks, Ella. Ay na, naginasan. Oh, dahil ti pa iti cupcake. Uy. Agmerienda ta. Kakaiso na analpasan ti ado arigrigat tayo ang nag-practice teaching. Ay, wan nga road friend. Kaslasaan amalpas idin, ti ado arigat kan puyat tayo. Ay, ti ururayan tayo layan, kati graduation. One friend. Ay, adamad gayang pagpatinggan ti ado arigat kan sakripisyon. Dayta, katgapumat lang iti kaasi ni Apo kada tayo. Adamad gayang bisita, Mela. One, tita. Nilina.
Classmate ko. Good afternoon, ma'am. Ha? Anya ko matinasaya at itaamalam. Kane, nagado ti wara dito'y balay. Ay, friend, agawid akpay. At dapay naskan apapanak. Ay, sige. Itulod kan dita paraangan, friend. Nay, ada kamutan, anak ko. Di mo kunaan nga alaam mo ti apo ka. Dito yak pailaan, nanang. Ala, umunag ka man pa'y. Anya ka di manan, tinapasamak. Diyak magustuhan ti tabas tingiwat ni Tita Sonia. Kasday namot talaga. Idi pailaan. Pinabainan na di classmate ko asa nga ilig. Di namot la inora yan apumanaw ko ma. Sakbay nga agsao iti mati. Ay, paspasensya amon. Anak ko. Kasjay ka di ti galad ti may sa maestra amakon ko na. Awan mat prino tingiwat na. Ure iti sangwanan ti sabali at tao. Ay, jak kayat ti agsao, Ella. Ay, tauray sa anak kaadal. Kat saan ko akayat ti agsao, iti madi, iti padak a tao. Day tamo tira mag-unay kada kayo, nanang. Saan kayo pa'y anangag anagsao, iti saan anasayaat, iti sabali at tao. Hello, Rolly? Magawit ka ko man, love. Dito yak pailaan. Nasaysaya at dito'y balay ni nanang. Tanaulimak. Kan kadwak pa'y ti anak ta. Please, agawit ka. Itamat laan. Saan pailaan, Rolly? Ay, Jack amon no apay anatangig launay ni mamam kanyak. Ar-aramidak mo ti amin akabaulag. Tapno makidanggayak kunkwana. Ngamawan pa inaramid ko anasaya at iti imatang na. Please, bisyak iti exam ko. Di kay masukon dita. Jack mat imbaga nga umay na kami sukunan Saan kumamat ta? Maawatan na kumamat, Ella. Maawatan ka. Nga maawatam kumamat tiriknak anasair. Nasaya at mat no agin na dayo tapay laang. Dita ka balayo. Kat dito'y kami mat balay dananang. Congratulations, Ella. Kamaujanan na. Graduation tayo. Thank you. Oray si ka. Kablaawan ka mat. Mag-uray ka. Awan ka di pa ni Rolly? Diyak man amo. Amang ano aday jerwar. Kaya't nakasorpresaan. Diyak lang mo, friend. Talaga gaya, masaan kan nagsubli pa ije balay da? Saanan? Kandiyak kaya tang tagsubli ijay. O kat, kasanon ni Rolly. Kaya't ko ti makapagpanunot anasayaat, friend. Ala, umay kakit din. Asit ganta dananang kanti anak ko iti dayjay abanda. May satawanan tinapalabas, manipod nagturpos ka, Ella. Ita, na-absorb ka adagos kat agisursuro kan. Uy nga ron. No pay, naidistino ak iti sabali a baryo. Kasladyak kayatin nga agin na dayo tapay, Ella. Aganos ta Agasam mat day ta. Maminsan lang iti makadomingo agkita ta. No agsasao ka. Kaslamat nagbayag adita kita. Talaga mat nabayag. Agasan mat day ta. Tatunggal biyernes ka asukunan ije baryo apag isursuruan. Kalpasan na, itulod ka dito'y balayo. Dwala ang aldaw ang makadwa kayo iti anak ta. Numabanbanukan. Oray saan na kun asukunan pa? Sa anak to apulos ang mabanog, Ella. Gaputa ay ayaten ka. Dagadumat gayam ti bisita yu ita kasangay ti apo. Wan, tita.
Inawis ko dagiti cottagers ko, iti pagadalan apang isursurwak. Nasayaat man, tayo may daamin. Wan, tita. Nasayaat ngamin mo, ti panakidanggay ko kadakwada. Nasaysaya at kumano ijay kayon balay ang nagpaskan. Tadakdakkel ti balay mi, kan nalawa ti parangan. Okay lang matitoy bariyo, tita. Taado ti kayo, kan prutas. Awan kayam, iha. Apay, di kayon agsubli ijay balay. Ijay kayon nga agnaed. Total, naglawang mo. Ado ti kwarto na. Saanan, tita? Taplano mi ka ni Rolly, nga agpatakdar iti bukot mi ang balay. Dito'y sular dananang ko. Ay, kasta ka di. Ang adayo iti sentro dito ay iya. Okay lang, tita. Napintas dito'y tanatal na kan presko ti angin. Ay, sa bagay. Sige, no day tati kayat yo. Ang mamakon ang kanya kuniha. Saan kat atika? Mama, iha. Sige, mama. Kalat mata na nagbaliw ti ina ni Rolly. Idi may sakon a maestra. Ngam idi may sak pailang estudyante, kasta unay ti kinatangig, ken kinakuspag na kanya. Madama pailaang ti panagpaaramid mi iti bukod mi abalay. Ket no malaglagip ko, dagidi madi a panagsasao ti ina ni Rolly, kasla iso ti manglapwed kanyak, tapno aklunat ti plano ni Rolly, a panagkasarmi iti sumaruno atawan. Anya ka di ti rumbeng nga ramidak, Mr. Lonely. To'y pagayam mo, Ella. Ella pagayam ko, lipatem ko man amamin pinsan dagiti sakit tinakam amarikrik-nam. Iti kasta, agtultuloy ti panagduras mo. Kastamat ti kinatal na ti biyag mo. Saan mo kumanga ipalubos at ti madiariknam ti mangdadael iti biyag mo. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Ella. Iti San Mateo, Isabela. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Marilyn Masedman. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga itay ikanbiag ita kat impatulod. Ni pagayam Alex manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Adaanak itinasingpet kan napintas nga asawa. Ngam no apay anaaramid ko tinagbasol kenkwana. Bueno papagayam, hintay dinggan ti pakasaritaan ni Alex. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Bakit? Saan ka kadi magagara na madaan tamatan iti anak? Sa napulo at awantan nga agdandan na kasagasawa. Hanggang maging gaita, kat di tamatan maadaan iti anak. Uray kayat ko lakay. No talagang awan pa'y, anya ngay ti maaramidak. Urayin ta no talaga apara ka data, iparabor ti apo dayta. Di mumot kaya't nagpa-check up, tabarang maadaan ta kuman. Kasano ngay no siyak ti adaan problema. Amangan no isukat nakto. Iso anasay-saya at nga urayan talangan. Ay, ala? Maturog takit din. Tamasapa ak nga aglukat iti istorinton bigat. Kan uray sika, masapa kamat amapan at trabaho. Kumusta gan, Tistor? Ado ka di mutla dagiti gumatgatan? Winlangay. Planok nga rod anayunan tilako. Kayat ko taaglako iti lamas. Karne, kanat natang ditasango matlaang Tistor. Ay, mayat na bakit? Ala, asikaswam nga rod no anya tinasken nga asikaswam. Iaramidan kanto iti pagyanan ti daduma alakom.
Pare, nakaturog ang dagiti kakadwata. Ape adi ka pala maturog. Sana ka makaturog, pare. Anyayati pang panunutem. Ada ka di parikot mo. Awan. Pampanunutok lang ti kasasad mi nga agasawa. Awan mo't problema, iti panagdan nami. Ang maging kayta, kat awan pa yung anak mi. Ina, pare. Ubing ka pa ay. Dumtan tulat taday ta. Kasano nga roden, no saan kami amadan iti anak? Agpakonsulta kayo ay iti doktor. Dahil nga ro ti problema. Sana kayat ni bakit tamabutang ka no? Amangan ka no maamuak nga isukat da deprensya na kat isukat ko. Iti nga inside mi. Awan puli mi. Kaweno lahi mi alupas. Idin to takada bakit. Kat adaan ti na alupas. Kapsat amis mo ti inana. Kat kasanon. No isu ti adda deprensya na. Anyat aramidam. Saan kumot nga isukat ni bakit ko ha? Ay ayat at ti asawa, pare. Oh, lakay. Nasaya at tanasapa ka itaasing mangpat. Maala, sumrag ka pa itadda ibagat. Anya data bakit? Rugyamon ang aramiden ti pagtagilakwak kadagiti karne. Lamas kanat natang. Tapno marugyak mo ti aglako. Una, angam saan ka nga ta marigatan? Ada istora bang bantayan? Doon nga ado ti gumata. Amumot a Sabado kan Domingo lang ti kadak dito'y balay. Napanunot kunday talakay. Di ka madanagan. Tanukas pangarigan adun ton ti aggatang. Mga laak to iti kadwak nga agbantay. Mala, siga ti makamo bakit? Alangan at tarugya akong nga aramidan ti pagtagilakwa. Adura. Ay nalakay, nakayayat ti aglako. Napig sa ti talipapat, ado ti gumatang. Kasano nga rudan bakit? Pangalam nga iti kadwang maglako ita. Nakasaukon ni nanang ko. Nagpabiro kak ijay baryumi. Ado ti awan ng trabaho ijay. Ket no makabirok, mangipaw itak to iti pamasahin na. Tapno makabiyahe adagos. Nasayat ng mga alaka iti katulungan. Tapno saan ka amarigatan. Adamat bakan ti akwarto dita. Isunat ti pagyanan na. Siyak ni manang mo Adora. Kan isumat ti asawa. Iso ni manong mo Alex. Dua kami lang dito'y balay. Ngam kanayon asyak lang ti makadwam. Ngamin adda trabaho ni manong mo iti weekdays. Bale Sabado kan Domingo lang ti kaadana dito'y balay. Ti may bagat, ket agtinulong kayo kanimanang mo iti trabaho dito'y balay. Kastamutan iti pagtagilakwa na bambantayan na. Ti itali pa kunak man langin. Awan problema di tama noon. Saan da ka problema? Tanairwama kun iti trabaho. Amo kun ti araramidag. Uray saan da nga ibaon. Amok ti garaw. Day taman ti kayat ko. Di ka madanagan. No nagagat kalakit di, nayunak to ti sweldom. Ad-addan nga gagatak no kasta, manang. Sige, tulungan ni manang mo nga gidasar tamangan tayon. Iti kasta, makainanakan. Nabigat kanton nga agruging agtrabaho. Tamo ka nabannog ka iti biyahe. Wen, manong. Hello, bakit? Nakawag ka? Apay? Wala kay. Ipalagip ko lang ti atendaran ta akasarti kasinsin mo. Ang mga numalipatang, inton Sabado day tiyan. Iso nga agawit kan do iti Biyernes. Ay, impag tayong palagip mo bakit? Ay, nalipatak kat kuman. Amok kat amalipatam, iso nga rod ni inawagan ka. Ay, kumusta nga iti kadwam dita bakit? Nagagat ka di lang? Ken amuna ka di ter aramiden na? Wala kay. Amuna. Nagagat. Uray saan ko nga ibaon. Iso ti para luto iti kanan mi. Ken para inaw. Uray saan ko nga ibaon. Sige la kaya. Tani. Adapay gumatang. Bye. Bye, bakit? Lakmay,
bumangon kan ata ni aldawan. Amangan no saan ta maabutan ti kasar ti kasinsin mo no agbayag-bayag ka. Maditirik nak bakit? Aglamin na nasakit ti ulok. Ah? Dapadapan ka man. Ala, nagbara ka mat ngagpaiso. Kasano da ito yan? Uray si kalatan ti mapan. Iba nga malang kaninsan nga guri-gurak. Yan, idanon mo tinabara akablaho ko. Ngam kasanukan ngay lakay. Awan mga sikasukan ka no panawan ka. Sigurado abigat ton no makaawid ha. Adamat ni Maylin. Isunah ti agluto iti kanak. Kabalak na iti bakit. Kababayin ka ni insan. No, santa nga umatindara. Ala, si kangarod ti makaamo lakay. Mangan ka kan agtumar ka iti agas. Ala, tasakbay nga agrubuatak. Bilinak ni Maylin nga isupay laang ti makaamo dito balay. Kan isupay laang ti mga sikasukan ka, bayat ti kaawan ko. Adtoyin ti kanan kan tumarang manong. Inyot kundi ti kwartoyo, tapno saan kan arumuar. Agi manak. Idi sumlatan di talamiseta. Saktulatan ti makamo. Wain manong. Sige manong. Agsubli ako ni Jay Store, taamangan no adda gumatang. Mabit lang. Awan ka di boyfriend mo. Ngayon bati medyo lugar yo? Awan manong. Apay ka di? Ako awan. Nadamag ko lang. O sige. Rumor ka nga rodan. Manong, kumusta ti Riknam? Adtuyan ti kanam. Malamlamin na kading. Ay, mabait lang manong. Dublyak ti ulas mo. Sige man nga rodading ko. Talaga malaming na ka. Aday ta. Kasano da ituhin manong? Anyang iti aramidag. O sige, arakupan ka langan. Aday ta, inarakop ka. Tapno bumara ti bagin. Pare, nasayata nakasublikan. Ngam nasaysayaat kuma, no naginanakapay. Karkaron nagsakitak no dakin di balay, pare. Sige, pare. Panawan ka pa dito, Taituloy ko ter aramidag. Nasaysayat na dito yak pelang. Diyak na mo ter aramidag. Kasladyak kaya tanda gawid. Makonkonsin siya tunggal makitak ti asawa ka. Dahil jay tumat amaylin. Kinuna na pa'y akras na ka na. No apay mo't ngamin nga inarakop na. Manong, naimbag na nag-awit ka. Kaya't ka kumakasarita. Amok alikliklikan na. Manipod ada na pasama ka data. Pakawanan na kuma, Maylin. Ang nailaw anak lang. Amumot nga dasawak. Kat makunkonsin siya kiti inaramid ko. Sana rumbang nga inaramid ta dayjay. Maawatan ka, Manong. Mabalin ko mo't kumalipatan tinapasama ka data. Tamabainak ka ni Manang Adora. Ngam ti problema kita kat masikbugak. Anya? Awan. Anya ti aramida kita. Kagura naklaki ti dagiti dadakkel ko no agawid ka masikog. Amang ano laksiden dakpay kit din nga anak. Di ka madanagan. Tulungan ka. Saan ka baybayan? Ket sapay la kumata umanugot ka iti singasing ko ha. Daytoyan ti amok akasayatan na solusyon. Kasayatan para kada kayo. Anya dayta, Manong? Sakbay amadlaw ti sikog mo. Agpakada ka ni ti asawak. Ibagam nga gawid ka. Uno, makaamukan iti rason mo. No sa dino ti papanam. Siyak ti makaamoy ti paginam. Aging gang agpasngay ka. Inton makapasngay ka. Alaak ti ubing. Ket ni Adora ti agbalin ngay nana. Tulungan ka nga agabrod. Inton makaabrod kan. Di tanto umot ten ang mapukaw ti komunikasyon ta. Pangasim.
Tao man nugot ka. Sana ka makaturturog. Gapoy ti dayto ang aramid ko. Ket ulit at ti dumawat iti pamakawan mo. Tangayawanan ni Maylene, akad kadwan bakit? Kasawak ni tatang nga isupay ti kadwan. Total, awan mo tararamidan na. Ken, tap na maliklikan, ti kanayon na panaginom na. Kahit no manugot lakit di anak ay, apay kit din nasaan. Ay, maikawa ak nga agmay sama na nakanayon dito'y balay. Ingka katagida sa rin, kalpasan na. Inak to man na nagtrabaho. Kaano nga rod tiyo umay ni tatang? Dagasekton, takasawak, sakbay ang mapanak iti trabaho. Ibagang umay tulatan dito eh. Nangalaang itiday tanga ubing malaki. Awan matungtungan ta mga punta. Dahil tangarot bakit? Ang biglaan ngamin ngayon bagada kanyak. Kasi mo't yan naganak, tabalasan. Isoday jay, nagbirok iti mangampun iti anak na. Naibaga ti katrabaho kanyak, tabarkada kanu ti kabsat na. Kasta ka ni. Anya day ta. Babae, wano lalaki. Babae. Sakluto ma. Oh, atay. Nagpintas ngobing. Kasmut lang iti kapintas mo, bakit? Nagpintas ka nagpudang ngobing. Apay ang nagampun kapay lang, iti saan mo matakap kapin ano nga ubeng. May mayat kumamit laeng, wikan nak iti apawa, nagtawad kan ka. Tatan, aday bagak kada kayo. Ngim, sikreto lang dahito ya. Ha? Anya day tabaraw? Pudpud nung apo ko yung tinsangpot kong ubing. Anya? Sino ti inana? Ni Maylene. Di balasang akadwa ni bakat ija story di. Aniya? Nagturid kamiten anang loko iti asawam. Kasano numaamuan na? Agabroden ni Maylene tatang. Iso adi nang tumaamuan. Anya lakit din ni tatang. Gaputan muna nga dak. Pimanaw manan. Ay na, bay ang kadilatan ni tatang. Uray kat sagpaminsan laang mat nga agaliwaksay. Manong Alex, manang Adora. Ha? Ni tatang yaw. Nabartak ija istor ni Nana Mibda. Ha? Ibagbaga na ija, aputot ka nun ni Manong Alex, ti maladaga ngayon sangpot na. Ano? Ado ka di ti tataw ijay? Ado Mayroon na anapanak gimatang. Kat nangag ko dahi tangay bagbaga na. Apay, pudno ka dahi, aputot mo jay maladaga ngayon sangpot mo, Manong. At tinasayat, agawid kan, tayo naksukunan ni tatang. Nalaos tigura kanyak ni bakit ko, idinaamuan na ti pudno, Mr. Lonely. Ngam nagpakumbaba aklat ta. Uray agkakasakit abalikas ti mangmanggagakenkwana, inanusak ket nagkidawak iti pamakawan, iti namin ano adaras. Ngam uray nugura ti ipakpakita na kanyak, impatig na ti ubing. Gapo tanayat ken nadungo kadagiti ubing. Ita, agtawanan iti pito ti anak mi. Ket makunak anapakawan na kon ti asawak. Gapo ta nagsublin ti sigod apan nakilangan na kanyak. Tuy pagayam mo, Alex. Alex, pagayam ko agyaman na kiti dahito apakasaritaam. Ket ti makunak, nagasat ka, tanapakawan na ka ni bakit mo. Ken ammom nga inator ti bidot mo. Tao tayo laeng amakarami iti basol. Ngam no si pupuso tayo nga kitaw iti pamakawan, awan papanan na, no di mapakawan na tayo matlaeng, tinakabasulan tayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Alex, manipod Baguio City. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely, inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay, musika ken computer recording technician,
Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting parang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket naggapo ken ipagayam Jason iti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Awagan nak itinaga na Jason. Agtawanak iti upat apulo. Single. Ken awanan kaayan-ayan. Kayat ko kumamat ti maaddaan iti girlfriend. Ngem ti parikot ko, awan tinalpas ko a kurso. Ken makigigyanak laeng kinimanang ko. Bueno papagayam, hintay denggan ti pakasaritaan ni Jason. Dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Jason. Apay ka di manang? Adda ka di kwartam? Pangalakay ko maiti kwartak. Amumat asanak nagtrabaho. Di ikan ka. 1-5. Ha? Ina, agyaman ak manang. Tangdan mo amang itultulod ka nagiti kakaanakam iti eskwilaan da. Ang adda na ibagada kanyak. Ha? Anya day tamanang? Saan mo kanuidan amasapol nga itulod? Ta senior high school dan. Kasta ka di manang? Ay, mabain damot siguro tabo marito kan bumalasang dan. Anya nga ruden nga iti aramida kiti biyag ko itan manang. Ay kat dito kalatan balay ikan kalata iti kwartam. Agmula-mula ka laang di taarubayan ken aglinis ka. Ay, bayaw, aglinis ka mat dito arubayan. Wen bayaw. Mula agman kano itinatang ko na ni manang. Ay kataglinong kamat tanay nagpudot. Di mo parigatan tabagay. Wen bayaw. Sige, labsan ka pa dito. Bakit? Simbangpot kamot gaya man. Ay, apay. Imbaon mo ni Jason nga aglinis iti arubayan? Wen, takunak nga agmula itinatnateng. Ay nakat no nagpudot ti panawen. Unay mo't napanang parigat mo iti kabsat mo. Ay, talaga laeng anagagat launay, jay kabsat ko. Noan niya ti pangibaunakken kwa na, mapanmot adagos. Naanos nga ron ni Jason. Awan makunak iti kinaanos na. Ang kasta nakadilatan. Saan ka din ang mga asawa? Kasano ang mga asawa? Kat awan tupay cellphone na. Ken awan kwarta na. Isungarod ang masapaw nga agbirok iti trabaho na. Okay lang, met, nga agyan dito'y balay. Ang nungay plano na mat, timaadan iti bukod a pamilya. Jason! Pards! Oh, apay. Anya ti bagam, Roy? Busy kan samot nga aglinlinis dito'y arubayan damanang mo. Wayne, aggardinak namin dito, Nagkita kami ngamin kan ni manang mo'y di kalman. Kat naibaga na kanya, nga umay kakano pasyaran. Taapay ka no? Katrumwarta mat agjaming kasyay. Jaming nga ibagbagam mo. Awan lang aroden ti trabaho, makijaming akpay laeng. Kunang arod ni manang mo nga umay kaawisin. Takayat na makaaram kan iti balasan. Ha? Tila ibagbagamat ni manang ko. Ne, di mo kunan nga aglaklakay kan. Ay, rumwar kamat ngamin tap no makaaram ka. Manang, nalinisa kong ti arubayan. Agmula akton inton bigat. Ay na, ading ko, saan ka kadi nga agap apura? Makauray dayta. Rumwar ka kitdi, sumurot ka kadag iti babarkadam. Kan, inkay agarum iti babalasang. Ni manang mat. Ay, sayang dayta kinatarakim abaro, no saan ka amang asawa.
Awan puli tayo amabaakan. Baka asawa ak tulat ta, manang. Kaanon tupay ngay. Inton agsarsarukod kan? Asino nga iti mayat ang makiasawa ken ka, no dandan ni saan kanton ang makapag na. Saan man aday ta ti pagsaritaan ta, manang? Jaykit di imulak anatang ti pagsaritaan ta. Ay na, no kwarta laang ti parikot. Ikan ka iti kwartam, basta rumwar ka, akadwam dagiti gagayem mo. Kababain mo't, manang. Umanay mo't siguro, ti 2,000. Mangkita ka mo't iti babae nga armam. Dahito iti kwartam. Dagitagat apa nagpurpurma, pare. Ay na, nagtaraki ka talaga. Ay na, nagbanglo ka pa. Si kantumot nga min, Roy. Anyat basol ko. Ni manang mo Imasidag kanyak tapno kumbinsiran ka arumwarta. Okay. Sa dino ti kayat mapapananta. Tsaka mo kan ka. Si katigaw awis. Sige. Adda na panunot ko. Ngamjak kayat agbartak Wen. Siyak ti makaamukan ka. Mangantalang ditoy. Ken aginom ta iti uray saggay sa abir. Desente a lugar da itoy. Kas makita mat. Dagiti mangup opisina ti umamay ditoy. Kasta ka di. Wen. Dagiti mat katrabahwak dagiti adda iti may sa alamisaan. Ay, mabit lang Taasit gak ida. Hello? Oh, Roy. Si Kamat. May kami man tapno maksayan ti stress iti biyag. Sika, asino ti kadwang? Jay gayam ko. Adda kami iti alamisaan. Jay agmay-may sa alalaki iti. Pogian yan, Nancy. Damdamagak lang no kadwam. Kastanti sa om. Barupay lang amin kat. Kaskan ka. Balasang kapay. Mayat sa ngayam-am mo kayo iti tunggal may saa. Agtalan na ka man si Karoy. Ato'y nagiti order yo, ma'am, sir. Waiter. Agyaman kami. Ada kadipay kanayunan nga order yo, sir, ma'am. Awanan, miss. Okay. Sige. Enjoy. Apay nga Nancy. Dudwata matan diti lamisaan ta. Pinanawan data dagiti kakadwata. Wan nga rod. Ay, talaga aday Jay Aroy. In set up na tansamot tan. Wan nga rod. Sabagay. Mayat matkit di Oh, apay anak ko nanday tan. Kaya't ka nga minamaam-amwa na sayat. Balasang ka kadipay. Wan, balasang akpay. Kanayon dak nga rod asurunan iji office mi. Tasyak laang ti balasang kada kami ababae ijay. Kasta ka di? Sabdangan da kamat siguron asurunan. Lumaki asawa kan. Ay katwan nung nagregat mat ngamin ti agbirok iti nasingpet a lalaki. Kaadwan na itan, kat adabisyo na kan babaero. Oy, sa anak akastan niya. Uray damagam kini Roy. Nabayag kami nga agam-am mo. Kat kabisado ng ti ugalik. Kas makitakan ka, kat talaga mat anasingpat ka. Sana kami nga umininom iti arak. Inawis naklaang ni Roy arumwar. Isong adak dito'y ita. Mayat ano kasta? Sa anak pa'y nagsigsigarilyo. Awan na talaga bisyo. Ay, nasayaat nga rod na nagamamutan. Oh, kasano? Agsisina tayon. Next time tumanan. Nancy. Talaga na isang sangayan da ito yung aldaw. Tanam-am mo ka. Wan niya rod. No kayat mo, alaang ti cellphone number ko. Tawagan na to. Aywanan niya. Awan cellphone ko? Awan cellphone mo? Ay, si kaman lati na amok nga awan cellphone na. Ngayon, sana problema na ita. Mabit lang tamang alak iti papel. Taisot ti pangisuratam iti number mo.
Papanan ni Jason? Papan ka nung mga iti papel apang isuratan na iti cellphone number ko. Pudno ka din, awan cellphone na? Kuang amin. Nabati na ti cellphone na, balay da. Kasta gayam. Isupay mo ti maawanan iti cellphone. Aywan gayam, anyang iti trabaho na. Jak mutin na damag. Pards, masapul ang maadaan ka iti cellphone. Awan mat igatan ko. Kasano ang maaram mo ni Nancy no awan cellphone mo? Di pasyarak langan iti balay da. Ada pag-playtime ang papan iti ayanda. Ha? Ay, dinamag na kanyak noan niya ti trabaho. Awan mat mapanunot ko nga sumbat. Di imbagam ko malatan a construction worker ak. Pards, importante nga main iti may sa alalaki nga adda trabaho na. Adda kwarta na. Amo na ti dumiskarte iti biyaga. Dakkel apuntos dayta. Tapno ayatan nakatimay sa babae. Ay, awan mo't nga ro trabaho. Ta makigigianak lang kadamanang ko. Dayta kat nga ro ti ibagbaga, Pards. Isu arog yamon ti dumiskarte. Kumusta ti lakad yo ka ni Roy? Mayat manang. Nag-enjoy ka matlaang. Lumablabasit ka mat. Nakainumak basit manang. Kat, intulod na ka ni Roy? Uwan manang. Kita ang manday jay akaubingam. Ada pamilya na, ada trabaho na, ada pailugan na. Ay, kasta ka kumamat Kaya't tso ka diya, pumanaw akong dito balayo, manang. Ay, awan imbagbagak akasta. Kinapudno na, kaya't ko nga uray dito'y kalatan balay nga agyan. Taado, ti maitultulong mo kada kami. Ang jakmat kayat nga agnanayon akasta Ti kayat ko, maadaan ka iti bukod a pamilya. Bukod a balay, lugan. Kan kayat ko anaragsak ka akabsat ko. Kasanok nga maaramid dagita, manang. Isungarod nga ibagbagakan ka masapul arumwar ka. Makilangan ka kadagiti tao. Iti kasta, makasursuro ka at dumiskarte. Masapul nga agaram ka, iti kapkap na kam abalasang. Adan na amok abalasang, manang. Kasla kursunadak. Kat mariknak akasla kursunada nakmet. Nasaya at no kasta. Damdamagan na nga ro ti cellphone number ko. Ngam awan mat cellphone ko. At dadaan a cellphone ko. Ited ko kan kaday jay basta kayat mo. Saanin, manang? Problemak to manan ti paglod ko. Alangan nga amin nakasapulak at dawatag paikan ka. Kasano ang ma-develop tirik nayo kan ni Nancy? No awan mat komunikasyon nyo. Amon pare, inted kanyak ni manang ko jeda na cellphone na. Angam, jak pa imot kabisado nga osaran. Dayti man, Di kipad dayta. Angam, di mo pa mo nga usaran? Amo mat, ajak nagigigam iti cellphone. Ano kayat mo? Suruan ka? Sige man nga rod. Jak to pay amo no kasano ngayon. Mabainak mo't ngagpaisuro ka dagiti kakaanak ka. Tapuro high-tech ti cellphone da. Sige agad di mat. Di ka madanagan. Suruan ka. Ay na, kunaknuan niya ti aramidan nyo dito'y balay, Roy. Kumay-kuman iaram ti gayam ko nga gayatkan ka. Masapul pa'y aya akadwaem. Managbabain nga min. Ang kasangwanan, tagur-uray kan ka. No adala ko ma-cellphone na, di aginawag kami lahat na kuman. Apay, di mo kaya ti personal a panagaram? Adayo amay mayat ngam ti agaram, babaan iti cellphone. Sa bagay, adda puntos mo. O sige nga ron, tainak man kasarita ni Jason. Jason, kumusta? Okay, aklang mat, Nancy. Ay na, dapay chaperon mo nga may nagpasyal. Sa bali lat tamat,
No, at dati makungkuna ang moral support ti barkada. Sa bagay matkit di Oh, Kat, kumusta ti trabaho? Ha? Trabaho? Wen, anya ti trabaho? Kwa? Awan pa'y trabaho kita, Nancy. As in, awan? Kasano ka nagbibiyag na awan trabaho? Kwa ngamin. Manipod pimusay dagiti naganak mi, kapo iti aksidente. Idaya kung balay damanang ko nagigyan. Kasta ka di? Dahil tatipod no, Nancy. Saan ka nakalpas iti panagadal mo? Nagpatinggak lang iti second year high school. Sige, mabit lang ha. Inakmang timpla iti kape. Orayan na. Sige, Nancy. Apay anak ka ululay magka-pards. Pampanunutag namin ti reaksyon ni Nancy. Idinamuan na nga wan trabaho. Anya nga iti reaksyon na? Kasla na dismayamat. Kasta ka di? Kasla saan na kun akayat. Gaputawan trabaho. Panunutom mat ngamin nuda kayo ti agkatuluyan. Kasano, tibuklan nyo a pamilya, no awan mat trabaho. Wait nga rod, Pards. Among ngamin, Pards. Masapul nga adda trabaho, tapno adda maipanakal mo. Iti babae, nga ramam. Kababayin pa ikit din nga ibaga. Ikanak lang ni manang ko iti kwartak. Ay, dahita pa iti may sa arason. No apay ang masapol, amo addaan ka iti trabaho. Kasano mamagatang dagiti personal a gamit mo? Dagiti kayat mo agatangan, no awan mat source of income mo. Pards, saan nga agnanayon, kat ikan na kanimanang mo iti kwartam? Kasapulan, at tumakder ka iti bukod mo asaka. Jason, anya data marmartilyuam? Kuha manang. Tarima anak man ti alad. Saan pa'y mat anadadaal? Tapno at dala maaramid ko kunaklakit din no i-date mo itajay balasang ar-armam. Ada kwartam, manuayati ka sa pulam. Ni manang met, lukwan nakmanen. Ay, seryoso takayat ko ang mga sawakan. Umanay, dahito yung 1,500 pesos apag-date yung kani... Anyat nagan na itayan? Nancy manang, ngam panagriknak, kat busted akon kankwana. Anya? Busted ka? Kat no ko nam amadib-develop terik na yung adwa? Mabuti nga kon nga gayat manang. Jak ammo no anya ti aramidak iti biyag ko. Kaya't ko kumamatan ti maadaan iti bukod ko a pamilya, Mr. Lonely. Ngem amok nga awan ti mangayat iti kaskanyak, nga awan nalpas na, ken awan makukwartana. To'y pagayam mo, Jason. Jason, pagayam ko, saan pa yan naladaw ti amin? Ti aramidem, rugyamon ti agplano. Panunutem, no anya ti kayat mo, ang mapasama kitibiyag mo. Agpatulong ka kinimanang mo, wenno kinibayaw mo, wenno kadagiti gagayem mo. Mabalin ka nga agadal iti short course. Ket no maaddaan kan iti trabaho, ken bukod mo a kwarta, mabalin munton ti agaram. Awan ti imposible, no ingka aramiden. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Jason. Iti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.